pressure kan ti silent killer mo zoi mo nga mishing thatu an ti rimia lo mishing thatu an ti hi min chu Daniel zui tluanga ania o tung ka video a hian na chung chang kan soidon ani a ka description a te poka tar lang to thona nga kan soilan le du chu he ka video a hian medical advice om lo a medical thilam reng reng a chon doctor ron ma sa in thil ti thin don nia he ka video hi YouTube policy zom chungin and educational entertainment purpose atan chu siam ani ti kha kan soi ma sadu ani o he tun huna hian claimin ka setup te kan thak dewa he kan in bula hian borwel an lai lu mup me chu lein hnuaia tui ver angkha ani chu mo chu thomana me video te pot mic te man han boom mic te man kan tuma amaro chu man tlat me ka siam lo me don mi le o te amaro chu ten ka set up te kan tha ka chu jeng takin shiat he ka be se ani o kan soita kan khan thauna kan ti hian na tam taka thlen the chu ka video te point kan soi na sa to ani kan landan ba ka hian na thlen the tam tak o ma amaro chu chiang tak le chiang le zo ka han soina hi ka video hian khami specific taka han soin lan na angkha aum loin ka sia chu tu thuna hian thau kan ti taksa kan thau lu tu khian enge na thlen thei ti te kan en ho don ani chu thil tam tak om thei ome kan soi vek seng don lo tu huna hian amaro chu mi zo population en te la mi zo ina kan to thei le kan to mek te emo khatiang khang har sat na kan to ang chi ho kha tu huna hian kan en ho don ani ti kha kan soi du ani o ma sabera chuan he type 2 diabetes kan ti mo chu taksa thau tam lu tu khian diabetes a thlen thei ni entinge diabetes na tho dan ti de chu video danga te po kan soi to tin kan soi thinang in diabetes chu genetic in thla chhon the ani kan ti rualin invent the ani tin kha genetic ka kha kaima nia engang pun nei lo mi la kan taksa thau la tam lu tu chuan he type 2 diabetes kan nei the ani ti kha an shema sale phot teila a tho me tin na dot le chuan lung nat na sang thlen thei tu ani hi apoi mo khopin ka sia kan thau na hian kan lung hi a khoi buai le ni ti hi kan sia thar mol hi poi mo in ka sia hetiang lam hi kan doctor kan mithiam doctor te po hen hetiang lam awareness lung lam a khoi poi da na hi nge an tlang au pui tlem dem o hi ka ti thina chu thanem mi ka lo ngai ve thina chu ta chuan ama sabera chuan high blood pressure bp sang kan ti hi ani hei sa pho chuan the silent killer an ti ni zoi te mi thatu an ti ni chu tiang khop chuan bp sang hi a hlom em ni bp sang chuan thil a thlen thei tam tak oma chuang te chu kan la soi zel dona bp sang hian en tinge kan lunga ti chiat thin kan ti chuan kan taksa hian thawa tam lu tu chuan kan taksa khan thisen kha apam chhuwa kha amamo ani kha apam chhuwa kha enge har sat khana pam chuak renga chu chuan bp sang kha aron siam ta ani ti kha shele teila tho me tin kan thau hian mo kan kal na sa takin na tho tira kan kal hi kan lung hetlai kan lung phu te lo control tu tan hian a poimo ma amai ro chu khami kan kal kan ti chiat khan kan thau kan nei tam lu tuk chon kan kal chedon ni thawa tam lu tuk kha chon ke mani hetlai kan lung kha a khoi poi don ani ti kha kan shel thar le te latin vein na ti lian ani mo chu chuan vein alo expand ta kan thau lu tuk khan chu chuan bp sang te kha a thlen ani tin hei kan le ina te po ni nga kan taksa sodium sang lu tuk te po mo khateng khan thil tam tak soi tu ro mo me a chana kha chu mo chuan enge kan soi leng pakhat kan taksa igc an ti chu ati niama chu chuan enge ha thokan ti chuan igc chu kan taksa kan immune system te mo khateng kan taksa ina pathogen kan ti khatiang na sang te infection kan ti ang chi te lo do the tu kha ani chu mi chu ati chak lo ani mo kan igg chu ati chak lo ani kan soi je langa tin stroke te po a thlen ani mo kan taksa thawa tam lu tuk chuan stroke a hen chin hi om theya chu ischemic an tia chu thuaka thisen zam mo engina mo cholesterol ina mo anno amo khatianga blood clot in siam khania chu chuan kan thuaka ti buaya hetlai kan thuaka thisen lu turang kha
kan thlo khan ama mo to kong kha a hmulawa chu kan ta kan keima nia stroke kan lo nei ta thina ni tin adot le chon homor ragek kan tia ka soi dik chuan ka ria homor ragek kan tia chu nge kan thlo ka vein puak emo mo khatianga thlo ka thithling te po kan tiang chu chuang te po chu ani nge kan I tin he tuna hen ka zir chiang me ka zir chen na tur hi tam tak om lawa ama ro chu rui hlo ti thin te ta na exercise a hlom nang chi te po hi chu keima tuna ka hypothesis ani tin ka ngai dan bur ani scientific evidence sang ka lakin rui hlo antinan tlai tin zu in thin tan exer lak lo hi him jok ti te hi keima ngai dan ani chu nakina evidence thazok nen karon la soidon ni achan chu he stroke kan ti te mo atam mani en khel lai atlu phuta han tiang chi te an en chiang ila tlai tin zu in thin ang chi te an lo ni mi tam tak chu khatiang kha evidence mu tur kha tam tak oma chu enge kan Mizoram lam panga kan mithiam te kan ZMC lama te hian khatiang Mizoram context research ang chi te hi tam to se chu chuan mi hringa mi puite ra tha tam taka chhuak ring ani achan chu thil reng kan en hian khoi American literature emo mundang ramdang literature emo he state dang literature hi kan en le hi angai thine chu wang chon Mizo hian hetlampang zir chen na lama hen kan in to del angai le in ka sia chung te chu kan soi du ani tin kan soi ta kang khan he BP sang kan ti hi America an zir chen na chuan mun thuma obesity mun thuma thena mun ni zel hian hengang high blood pressure kan ti silent killer mo zoi muanga mihring thatu an ti rimia lo mihring thatu an ti hi mun thuma thena mun ni an nei ngi ni an ti ni chuan adot lia chuan kan soyang thawnia heart attack le stroke a then ani adot lia chuan high cholesterol kan ti chu high cholesterol hi nge kan ti chuan kan lipid sang lu tu mo kan thisena thau sang lu tuk kha ani chu chuan kan thisena thau tam lu tuk chuan high cholesterol kan nei ti na ani mo chuang te chu ani high blood sugar level kan ti mo chu zun thum kan ti te ani zun thum kan tian mi thalau ti te chau na te tui hal hom kan ti te le type 1 le type 2 diabetes kha a thlen thei ani ti kha shele teila a tho me tin hengang kan soi heart attack kan ti te stroke kan ti te cholesterol sang lu tuk kan tiang te BP sang kan tiang chi te hi ain zom khom ve ka chu chuan stroke kan ti te po ani nga tin hetlai mi te lung te om kan ti te mo kha tiang chi soi sen lo hi om ani chu ain zom khom vek me ni chuang BP sang kan ti te po ani nga khang kha soi shan lei thei lo khopian nat na in zom kha kan lo nei ngal ti na ani chuang chuan thau kan taksa thau tam lu tu khi a thalo ani chuan adot lia chuan he chu a common ve viau bokin ka ria chu sleep apnea kan ti hi ni mo mut lai tho cham kan ti te mo hatiang nar bor mo han tho khan re le wang khatiang chiang kha ni amaro chu obesity atama mo he poi genetic ani lutuka amaro chu enge chan tak hi alazir chiang nar fak hi om lawa obesity lawa po tho ni chu keima po ka nei ni sleep apnea kan ti hi ma se keima chon in shen na kan e ka taksa hi rim tong lu tu mu thasi lo mo ka taksa ha boxi ka tianga an mu chi ten ka nei rina chu ka taksa te ka che thei lawa ka thok te chama mo ka thok ka cham hian e kan nu pui nei hui chong kan nu hian min ron kai thau thina chu tiang chu ni atin keima po ka tiang ka nei ren hi sleep apnea ka nei rol ya ka nei thin chu ha thiel kan ti mo tooth grinding kan ti kha ka nei thina hi ha thiel kan ti hi mit pakhat kan soi du chu mizo chuan rule hlut pai kan ti he regular takin kein divorm pa kan nu hian he kan zawai tan hian rule hlut dam to hi hun bia hian min pe thina he chu genetic liao ani mo ha thiel kan ti hi rule hlut wang ani lo ti kha lo shele teila a tho me rule hlut wang ni se chuan ka fix dei tong mo chin he hi in lo mamo ve ka ringa ha thiel thin kanom chuan atangkai min ka ria he fit dental nena min siang sakani doctor
doctor sangte mo sangte na min siam sakani hi atau lawa hi kan hathan la chuan chuan etian enge comfortable takin kan ha hian te na vuat hi me chu ka vuak her longa ka sil ri lawa hi nia zan mut dona ti khan kan vua kha kha mut pui mei thei thina ni amara chu hi pathian kho ina zara khatiang grinding kha tun haya chon kan nei na sal tuk lawa chu wang chon tian man loin om deu char char ni amara chu ngatinge hi ka vua na chan kan ti chuan hetlai kan hatan hian a thalo ni khatinga ha kan thel khan kan ha hi kan lo thel ral zela enamel te kan lo thel ral chu chuan hanget te asiam theya mo tin kan ha te kha ral zela khami ral zel tur ven nan khan hemi enge ha ven na kan ti meng chu agar ta hi siam the ani sang kha zanga bor vela ning ga sia asiam mane hi dental asiam mei the ni chu wang chuan thil vua har sa ni lo he hanwai lampa kan vua kan ha turang tak rem khan than la chu tiang tak chuan tiang kan da mei thina ni chuan tu ka kan phoya han orwal khan toothbrush ne na ti fa ya ti khan da that le mei tur ani khang te kha kan soi ba asok kani chu chuan rai ta na thalo ni thau kan nga lo tuk chuan mo rai now chiat kan ti te mo tlai complication now nei na buai tam hi atam ber record ta chuan obesity nu in thau nei tam lu tu ka wanga buai te an ni chok ani tin malnutrition wang te pon om theinga mo thil ei turang tok ei lo wang te po ani theinga chung te chu ani tin thau kan nei tam hian hei poimo khopin ka ria min ti tar ma tu ani aging ti chak em tu ani tuna hian hei immortality institute ten dina nge anti aging research hi ana se em ni khovela billionaire mi hosa ton to ina an poisa an fan char char na mun ani chunga chuan immortality thi theilo na emo tar harna anti aging science hi an zir chiang mup ani amaro chu tun huna chuan chung institute te emo khovel mithiam te poina an soi theile thaber chu kan diet control mo kan taksa thau tamlutuk nei lo le exercise la ka hi kan tarna dal enge timuang thei tu om chun pakhat nge evidence nei tha em om chun ani hengang kan eilein uluk te exercise lak te mo khatiang khan chu ani ti kha kan soi do tin hengang zong hi entinge kan ma chonanga entinge kan siam thatang entinge kan tiang ti chu ka video danga te po kan soi to chu hetlai sel na konga kan tlang au pui berania chu wang chuan voina hian hun la tlai lawa dam rei du chuan he sel na kong hi nge malam pan pui zel ila ka video i lo en ni chuan du nei nei ti na achiang ani chu du na i nei ani